Ana foyo matek tutwal jo magineno wa i Acholi ITV foyo bene Ladit Brian Mating microphone amoro doke Acholi dojo magiwinyo lep uchwalo kare malach tutwal mapea bedo kilagam ento tikti mapol tutwal pe kaka atamo ni nira matin kong binagam lok man ma anero Acana kidul maka mege gubine patong kany kagu katiki lok ni gene tiki miri me konyo patong akwe ikire me nero ni kichielo anero ni eno pegino mamarach tiye tama be dano mone ka enen kate gitam kineno ni loteno go bed mabe atamo eno mer bene ke po atiki nyig lo ario ma tamo na chuli mer gunge ma pigi tego mi achel ana tika neno ka achel ka chuli go weng ni ke mach matika duny ma Acana dong ngeo ni NP i office en dong ti office ki miri pagamente eto ki miri pachuli en dong pere office en dong piti machala wirwodi chanero dong kome kuri dong met kabiru duchu wek dong ke nen ni ana eniti mabe an chunya pu beru yom dog bene chunya pe yom wai chawani ikien gang kwan mo kene ma winyo Acana tika woriye pingo ke yero gang kwana kwe atamo skula kwe tik skul ma ara kwana ye skul ma mar ma tek twal ma pea merone aranye mo ko time kome kai bino me konyo kabiru mone mero konyo institution mone mero konyo jo mone pe kony ko pela rio konyo gang kwana kwe tiye opera rio opelo mi achiel dong luak go neno ni machala Acana do bino kamiyo kony school wek achiel opelo mi ario ti chalo chigo to twal bot lo lodge mi school ka achiel ki gang lega pien gang kwane nuno uriebe gang lega me patong Catholic Church tika bera chiel mawan duchu waribo wiwa ye wamiyo tam dog beno chake pekar malach ento gin mamera waji ena ye chunya pi yom iko Acana ma eno mier ku winy maleng kidong bene no atika miyo machalo chigo bot lo lodge mi school nyolo telo mi school roma papar ka achiel ki gang lega ni Ngom mi school pe mier ki dwok tuko ye Ngom mi gang lega pe mier ki dwok tuko ye kakany ma school patong akwe ti ye ni wan waberi gang kwan kuno mwaka piara bor ki wiye wangeo Ngom matie no kita kuno te kwede ki kita Ngom mi school te kwede kombedi ni wano ngeo ni koko tie ni bim maino ni tie kabiru mo achiel makikero ot mo ye unyo petrol station maloko bene do bino beri nyima e karma anati Rwot Mario tal yagago long kirwiri mapol karma school ka achiel ki gang lega go kelu koko no o botwa waneno bene ke wangwa wano ni petrol station ki kerogo Ngom mi school tek chia beru ki machalo ina Acana ini ngeo ni petrol station no ini tiki share ye ka achiel ki dano mo wangeo bene petrol station mo kene ma ini tiki share ye ma pere ya gaw kan tilo ba chuli kan
petrol station ni yada karma loko beri nyimwa machalo ruodi wano ne ada plot rachiel ke wilo dano mo o wilo ke bor dano mo ento plot rachiel ma waraga ne dong pekane kino ki kwene tien lokane plot rachiel dong udonyo ga Ngom school jami ka kitimo tetek kiet ma kombera nena chana timo jami kigubu ilo bachole kaini ni amira wach ne peo bitwere ka kany ma petrol station ti ye ma ina chana yini ngeo do ti kishia yene wa merne timbe imiyo chilling mabe ento pibu wang lutela ke wang luak ke wang luye ne kinene ini be were karma ananiang awai ni ginu bino peki kwe ki gam ento ka kichielu school kong mier kinene Ngom school tie ka kare pe man machalo luak me paton pe jomo kana ma pengeo dano ma pol gi ngeo dog ben abi luongo luak me paton me yar lokenini abi luongo lo tela ma pat ni gang kwan enene wan duju beri chunywa yom no mier kichiel an machalo Rwot me paton abi miyo mech makaro pa chana ni tekinen ki yobo wango teki ki yobo wangom ten lokani chunya do dugu dok chunya beno be dugu abi miyo mech makaro wel pa chana ni ento ka lokti kitu maketika timone ke ro chelu chukulo were dong kamone dong ko bet kirati kerini mano ene gina wan luak nyo an machalo Rwot pe abi ye dok beno pe bitime chimane amiyo machalo tam amiyo machalo neno amiyo machalo ginatima bot lo loch me gang kwan lo loch me gang lega me nere ni gien ma unu tiki ngeje ye mier ko bet kamano man lok ma pier tek ma anatamo ne umiara waji dong atamo ka ini neno kwena ini machalo ina chana ngeo maleng ni yini bi chako neno chel me gang kwan no ko neno ni petrol station makine ki yobo kakare ka gwak winye mo tie manyien keto donye gang kwan no mier ku ben maleng mi ada gini obatle ngoma du mier kitim chiki guma be angeo ni chao kene kare mo bi wo ma paton bi doko gwak municipal mi achiel mero beno wanen ni kaka petrol station no pikero kero kwa palo tieno kamaraj mi ario Ngom duju matie no mier ko bet ke title waonge procedure mi title manyuti ne kany ma mo tiye ne mero beru ping ana lego luak duju ne ka gwagada jo mago baro ikom Ngom school unyo Ngom me gang lega ge mirne be ber ko betie an machalo Rwot bene pura ner ne pore biru pinye tieko lok kake nene ki wi kwot ket makombera neno put ke nene ki wi kwot ti chipeo bi chwalo dano kamo do be balo do lu mo pora tira chi magu ene ye kwera ma pire tek mana tamno mier unu nge petien lok mene ma o chwala chana kuno ni eno mier nene ke chel school mi o chene mo mala kuru wan luak me patone watiki kero me nene wa chel school makaro irwa machal ko manno ana foi matek to twal